मीडिया करी करी थागलपगे हाइबसी साइबर क्राइम ना पुंग कुनमरी चुपना येंसिनबगी थबक चथरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरी। नावरेम थोंगदा लैबा सलाई फाइनेंस की ऑफिस पुलिस न सील तौसनख्रे पाव अदु ताबदगी प्राइवेट बैंक असिगी शेयर होल्डर्स अमदी इन्वेस्टर कया मिपाइदुन थोमजनख्रे। अमदी कोकोमी खोंजंग सौगतुना ngasisu miyamna mafam kyada खोंजंग संगसिनबा लेट्री पुलिस नसु अकनबा मोंगदा ngak senbagi thabak chethari। खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मिडेंग ताबिरिबा सिंगबो ngangon प्रियाना ताराम नोक्सा बगलोइना पाउ संदोंग पिजरी। स्टेट असिगी ओइना अपुनबगी सक्तम काइदनबा अमदी सरकार असिना तौरिबा थबकसिंग मियामदा निंगथिना खंगहनबा सोशल मीडिया सिंगदा सरकार असिना अखनबा मना अमा पीनबा होटनरगनी। सोशल मीडिया दा करी करी थागलपगे हाइबसी साइबर क्राइम ना पुंग कुनमरी चुपना येंसिनबगी थबक चथरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे। वाफम असिंग असि सीएम बंगलोदा लैबा दरबार हॉल दा पांगथोकपा सोशल मीडिया दा थबक तौरिबा मियोय कयागा उनदुना इंटरेक्शन तौबगा मरी लेनना फोंदोखिबने। चौराकना सोशल मीडिया की एडमिन चामगा यांखैरोमना सरुक याखिबा इंटरेक्शन अदुदा मखोय मखोयगी अपांबसिंग फोंदोकनखि। साइबर क्राइम की ओसीना साइबर क्राइम की मतंगदसु वांगाखि। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मखा तारदुना तोंगान तोंगानबा सोशल मीडिया दा थबक तौरिबा मियोयसिंग अमदे एडमिन ओइबा कयागा उनदुना वारी सानबा फंगबसी यामना नुंगाई। नियम की वांगबदा थागलपा मानबा अमदि फेक मानबसिंग असि यारिबा मखै ग्रुप सिंगदा थादनबा होटनबियु। मसिदा नतना सरकार असना होटनजरिबा थबक थौरम कया असि निंगथिना मियामदा खंगहनबदा अचौबा मतेंग पांगबियु। पुंग कुनमरी चुपना सोशल मीडिया दा करी तौरिबगे हाइबसु साइबर क्राइम ना येंसिनबा हौरे। एडमिन सिंगी कॉल नंबर सिंग असि साइबर क्राइम दा पिनदुना अथुबदा पाव फोंगनबा यानबा होटनसे हाइकी। Last 2.5 years da Manipur की हुजिक लैरिबा peace, harmony, development अदुगा जात बिजात नाइदबा अपुनबा मणिपुर अमगी सक्तम दा वाक तोबो ngamjariba ngamaiba potpunmaksi लेबिरिबा मीडिया की सेल नाउ अदुगा सोशल मीडिया बु हैंडल तोबिरिबा एडमिन नोबिरिबा सेनरिबा एक्शन नाउ सिंगी मतेंगदगी सिगी स्टेजी योबुनी। सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की मखा तारकपा थौदोक अमदा ngasi अयोग नावरेम थोंगदा लैबा सलाई फाइनेंस की ऑफिस पुलिस न सील तौसिनखिबदगी प्राइवेट बैंक असिगी शेयर होल्डर अमदी इन्वेस्टर कया मिपाइदुना थोमजिनख्रे। माइकई माइकईदगी थोमजिनरकपा यामलबा मियोय कयाना अयुक अंगनबदगी हौना ऑफिस असिगी ममांगदा ऑफिस हांगबा ngainakhi। पुलिस की माइकईदगी सु पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा मिकुपना होमसिंगना ngak senki। थाजबा याबा पाव अमगी लिखुन अमगी मतुंग इना ngasi अयुक सलाइगे ऑफिशियल अमा अयुक्ता मफम अदुदा लाक्लमी। महाकना पुलिस न चथरिबा इन्वेस्टिगेशन असी मफुंग फाना चथनबा पुलिस की थबक थौरम सिंगदा कोऑपरेशन पीबनी। प्रजा मियामना सलाइदा थमलिबा थाजबा सलाइना कैदौनुंगदा मांगहलोय मियामगी फंगफम थोकपा लोइना फंगनी। तौबतबु पुलिस केस लैबना मतम खरा थिनथबा लैगनी वारबसु वाना मतम खरदंगदी सलाइगी अवाबा खंगमिनसी हाइना फोंदोकलमी हाइरी। नाकल अमरोमदा पुलिसदगी फंगबा पावगी मतुंगिना हौजिक हौजिक सलाई होल्डिंग्स की मथक्ता क्राइम ब्रांच ना केस अमा लौखतुना इन्वेस्टिगेशन चथबना मरम ओइरगा ममुत चाना इन्वेस्टिगेट तौनबा अमदी ऑफिस केस असिगा मरी लेनबा चे चांगसिंग टेम्पर तौदनबा ऑफिस असी मतम खरगी ओइना फ्रीज तौसिनबनी। इन्वेस्टिगेशन असिगी फाइंडिंग सिंग लाक्लबा तुंगदा फाइंडिंग सिंग अदु एनआईए दा सिनखरगनी। मसिदा मियामना मिपाइदनबा पुलिस की माइकेदगिसु वाफम कया थमलखी। नुपी सिंगी अपुनबा याइफलुपना सिंदुना हेरिटेज कॉन्वेंट अमदी सेंट एडमुन इंग्लिश स्कूल की महिरोई सिंग यावना इमा इवेल सिंगना सरुक यादुना नावरेम थोंग खुलेम लेकाइदा नागा फेस स्ट्रोक की मतंगदा वाकत मिफम फंगफ्रे। इंडो नागा फेस स्ट्रोक की वारोइसन पुरकपदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम काहेनबा यारोय नागा वारोइसिनदा मणिपुर की लम सोकपा यारोय हाइबन चिंगबा बैनर सिंग थेटकी। पाउगी मरकथना अतेंबा ब्रेक अमा लौजरी। लुहोंबगी फर्नीचर सेट का लोइनना स्टाइल एंड स्टाइल अमदी लोकल अलमीरा फंबिरगनी। फर्नीचर सेट अमा लैबदा फियान अमा लेमना हपचरी लोइनना निंगोल चाकौबगी अखनबो ऑफर सु पिजरी। बेड, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, सोफा, अलमीरा, फ्रिज असिना चिंगबु खुदिमक फंबिरगनी। ngasimak lengsin biro स्टील
Sagolbantera Akhamlikai, Imphal, Manipur. Contact number 961216742 Natraga 8794714511. Special Ningol Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefit on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting. 3 years warranty on all tires. For more details, please visit SM Motors Airport Road, Ghari, near Comprehensive Concept School, Imphal, or contact us at 9366 508 258. Luan Aruna Khat Tang Mai Ni La Mai Adventist Youth Federation West Circle Tuang Youth Camp Hai December 16 to 19, 2019 Namduan Jang National Highway 37 None District Kailuang Gai Khau Adventist Youth Kagwai Guang Kariunu Khang Leaders Gwai Rui Samda Lobam The Chabuan Panti Akhatna Sumai Lung Khau Nei Lana Ring Swang Mai Gai Cham Kadam La Cham Khang Guang Lau Diu Khang Tithai Break imatungda mayambo amukana taram nokchari makhataba pau pizari India government amadi Asian IM anigi chahi kunithoi chupna wari sanarakpagi waroisin purakibadu taramna oi adubu kari kari wafam singda yanakibano haibadudi hauzik phawwa miyamda khanganba leitri masina maram oiraga lamdam sigi miyamgi thamoida charangnaba amadi mi paiba kya poholibasi lengakna thubada kokhangadabani haina WhatsApp group IPA group of news ki founder cum administrator Saidur Maibamna phongdokre Thobal Moizing Mina Bazarda WhatsApp group asina sinduna leng India lenga kamusung Asian IM gi santi gi wari na hiram amatada Manipur gi interest sokpa yaroi haina sangsin khiba candle light protest ki khongjangda Saidur Maibam na wafamasi phongdokhibani mahakna makhata na phongdokhibada mamang thagi kuntrama thoigi numidang athengba fawba nakal animak na wari sanaduna yanakhiba wafam sing aduda karigumba Manipur gi integrity da solakadaba wafam yauram laba natroga sahi kyagi mamangdagi nungsi sanana laiminarakliba furup maselgi marakta yengthina hanaba wafam na chingba yauram lagade Manipur gi yelhomi ama oina pangal singna tumini yengduna leiba ngamloi Naga Accord na Manipur gi territorial integrity kairoi miyamna toknga da thazaraga irang sagatpigano haina CM na toina media da lauri adubu Manipur gi ngamkhaida akaiba leiroi hairaga karigidamakta masing yamlaba Central Paramilitary Force Kayamarum state asida thazilakuna miyam amadi mahiro singda aki akhang nang halibano masigi nungi oiba kari maram laibagino asigumba kayasina maram oiraga Manipur gi miyam da hena chingna hale maram asina WhatsApp group asina hanadagi su laibaki tongan ba isu kayada sarugyaduna lakli makhatana su laibak sigi oiba isu singda hanba laitana sarugya khigani haina su mahakna aroivada phongdoraki Hauzik Indonaga talk na maram oiraga state asida oiriba law and order gi fibam yenglaga lamdam asida security pusilakpa leptre ngarang su AN32 da ahenba security forcing pusilakre ngarang Indian Air Force ki akhanaba flight ama oiriba AN32 da tangkak ahum thokna ahenba security forcing adu purakhibani hairi Ahanba Manipur Rifles ki parade ground da ngarang state level Chabangkut Festival listing ani taramapan gi sarukam oina numidang pangthukiba Miss Kut changdamna bada Marlin Nyangmwan Singna chahi sigoina Miss Kut ki luhup ukre changdamna badu da Linghoineng thadona first runners up aduga AR Marting na second runner up ki luhup ukre makok matham takraba singda lupa lak ama lupa lising humputara manga made lupa lising yangkhai gi mana pikhi Tongan ba subtitle sing Miss Beautiful Hair, Miss Beautiful Skin, Miss Congeniality, Beautiful Smile, Miss Catwalk, Best Traditional Attire amade Miss Beautiful Eyes takrabi sakhenbi singdasu cash prize yauna manasing kusinaki Okay, and the sash. Yes, the winner will also get
free beauty treatment voucher worth rupees 10,000 from Nipite Timbe Yung Diu Hong for their beauty. I would like to request all the three winners to please come together. And please take your first walk as the winners of Miss Coot. Nakal amaromda Kuki Furuki achoba kumhai ama oiriba Chabang Khut ngarang Tamenglong district ki manung chena leiba Tausam subdivision ge Faitol village da Faitol Lantol village Kut committee na sinduna Chabang Khut lisingani taramapan pangthokre Nat ki oiba jago isege loina pangthokiba thoromadugi numidang da pangthokiba Miss Kut changdamna baduda Jalodi Lanrem hoi Wi-Fi district adugi oina Miss Kut lisingani taramapan gi luhup ukre Singsona first runners up aduga Tinglan Nengang Tena second runner up Jaki Makok Mathang Taraba Singda cash prize oina lupa lising kun lising tara mga madi lising tara piki Naga Santigi Warigi Waroisin Purak Namba Bharat Lenga ki Mihut Singa Wari Sanari Greater Nagalim Piraba Yana Leire Haina TV channel Asimakna Mamang Thage Tang Kuntra Mathoge Nungtil Pung Ahumgi News ta Sandokiba Made Maikai Animakta Yanaba Purakre Haiba Pau Adu Unconfirmed Oiba Pau the Yumfam Oraga Ko Tokibane Pau Adumakna Nungnangba Leiriba Lamdam Asigi Miyam Amade Leibaki Damak Thogdang Lauriba Lengakta Chamam Naba Pohan Kiba Adugi Damak Nungaitaba Fongduk Cheri Assam ki Hozai district ki manung chanba Srimanta Sankar Dev Christi Vikas Kendra Sankar Dev Nagar amasong Manipur Kala Kriti Kendra number 1 People Pukri Lanka ga kusam naduna Lanka da chatharakiba Manipuri folk dance workshop ngarang loisin kre workshop aduda miyo yakhain thoina sargyaki Political Party Mawariba Naga People's Front NPF ki Luchingba Singa NASIAN IM ki Luchingba Singa ngarang New Delhi da unaduna warisana kre TR Jailang na Luching Khiba NPF ki Mihut Kangbu aduda Nagaland amade Manipur gi Minister amade MLA Singh Sarukya ki NPF ki Maikai dagi Bharat Sarkar ga chatharakiba Santi gi wari gi waroisin ama puraknaba firep laurakpada nungaiba fongdokre hairi Bharat Lenga ka Santi gi wari sanaduna waroisin purak na bahona ringai cherakta NASIAN ke gi senior ki launcher mga yauna member khara anti party oiba thabak tawbagi damak ngarang party dagi tanthokre party dagi tanthokhraba senior ki launcher singado self style retired Masden angmai self style home ki launcher Sawang Singh religious ki launcher Angkan forest ki launcher are shooting amadi central council member Aung Sin ne hairi Paugi Marathana atenba break amaga sulogzari. Nanai Day Spa and Salon Special offer oina 40% discount pijari October tang kun taretagi November tang mga fauba khaktamak pijaba discount ni pijariva services singde haircut facial hair spa foot detox asina chingbani extra charges yaudana yumda laktuna service su pijari ayu pung tara dagi numidang wairam pung taruk fauba hangjari ngasi maglengsin birau Nanai Day Spa and Salon New Chekon Road SBI ATM building near Globis contact number 0385 244 7383 natraga 2447 385. Aikogi email ID hkgangte@gmail.com. Special Ningul Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefits on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting. 3 years warranty on all tires.
For more details, please visit SM Motors Airport Road, Ghari, near Comprehensive Concept School, Imphal, or contact us at 9366 508 258. Break matungda mayam amu kana taram noksari makhataba pau pizari. Ngarang numidang Assam gi Kokrajhar district ki police ka NDFV gi lanmi singa khut thokna bagi thodokta NDFV gi lanmi ani hat kre ani na nathok tuna chain kre police ki pauna hai NDFV gi lanmi singna Kokrajhar gi Maunan area da miyam dagi namduna salkhai thumkhai tawbagi thabak chethare haibagi paw fongbadagi mafam adu police ki kangbu junction duna thiba humbagi thabak chethaba horakpada chingnaningai oiba mongda miyoi mari leiramba uki police ubadagi police tamna nongmai kapsin laga chain khina bohonarakpadagi police na handuna kapada miyoi ani sikhi ani na nanthok tuna chain ki asiba haksang adugi manaktagi police na nongmai amadi NDF ga mari leinaba che sang sing fongle hairi Tripura gi Bru refugee camp ta layong khangdaba laina ama sandorakpadagi camp aduda laiba Bru refugee ani ngarang local primary health center da laikanaba ngamdana laikidre ningsing bayabadi numit kharani gi mamangda Bru refugee camp ta lairiba refugee singna makhoi gi chana thangnaba polam sing matam chana pi de haibagi dabi tawduna national highway thingduna khongjang sangsin khiba laikhrabani India ki President Ramnath Kovind na November 2 dagi mari fawba numit hunni gi khongchatta awang nongpo ki state Sikkim amade Meghalaya da lakadauri President na Sikkim da November 2 da thungani aduga Sikkim University gi manga suba convocation saruk yarangani aduga amok Meghalaya da November 3 da thunglaga Northeastern Hill University gi kuntaruk suba convocation da saruk yagani haina President gi Secretariat na thoglakpa press communique amana khangalakli Meghalaya Residents Act ngarang semdoktuna mapandagi lakpa miyoi singna Meghalaya da changlakpada masagi amade state adugi fananaba tangai fadaba register tawhangadauri Meghalaya dagi cabinet na warep asi varada leiba sing thabak suba sing amade lam koiba sing security gi damak laukhibani cabinet na warep asi ordinance oina chananaba su yanakre haidi Maharashtra da BJP na mapang oiriba Shiv Sena da President pu noigi furit khawda yaubra haikiba wafambu kanna yaningdaba fongdoktuna Shiv Sena ge MP Sanjay Raut na lengak sembada yanadragadi President rule thamjinba ngammi haiba BJP na Shiv Sena bu ki halibra haina hangkre Shiv Sena na BJP yaudana lengak semba ngammi haibagi wafam fawba yauna mapang oiminariba BJP amadi Shiv Sena anigi marakta yanadaba hengalakli Panbayai Maharashtra da Assembly Mikhal Haidokiba Chayol ani Suraklabasu Lengak Semdana Lady Masing Yamna Funkiba BJP amadi Shiv Sena ani gi marakta seat sharing da yanadaba laibadagi fiba masi yawrakibane Lairiba Maharashtra Assembly asi November 9 da matam loigedabane Ngasi yukfongna kiba pawsi singda kari kari maroiba paw yawribagi habdo mayam puna mok khangminasi Lamjingba Times da State Level Good Festival lisingani taramapan pangthokre isagi kangluk khata khanbagi wakal thadoklase Governor Humfutara nithoi suba IPR Day pangthokre DIPR Full Fledged Department am oina semgatnaba thorang tauri Biswajit Manipur kainaba thabak tawraklabadi miyamgi mang thana sijage Chief Minister Paramilitary Force somjilakpana miyam du chingna halle Sunil Karam Mafam kayada cheksin mifam khongchat chatkre Sangai Express ta Center na Manipur ge saktam ngaknaba honarakani thajai Chief Minister Yana Warol Khangan Gadabani Kokomi State ki thakta kut kumai pangthokre Amur Falcon ahum amagasu transmitter hapkre Sinthale pagi khongjang loisinkhre Pokna famda Indo Nagagi Yanakiba wafam sing November Mari fawda miyam da khangalu Territorial integrity kairoi kairabadi mang thaduna sibige Biren Stakeholder sing tanagani thajai Joy Kumar Modi na Nagawaroi sing wafam December thada lauthoklaba yai Media haibasi independent body ama oina lehenba mathautai Biswajit State Level Good Festival lisingani taramapan pangthokre Naharol gi thogangda Kokomina Manipur Sarkar bu dictate tawbagi mawong tawhaningde Manipur gi ngamkhai sungkai kairoi Bharat Sarkar na kairaknaba thabak tawraklagadi miyamgi mang thaduna sibige Chief Minister October 18 da loisinnakiba Naga Santi gi waroshin Kohima da pangthokadariba Hornbill Festival da Prime Minister na lauthoklaba yai State Level Good Festival lisingani taramapan pangthokre
ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ paramilitary forcing ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯍꯨꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯁꯤ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯅ ꯁꯤꯒꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ NACN IM ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ 3 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯍꯟꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯅ ꯁꯤꯕꯤꯒꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ 3 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ CAB नेसोना राज भवन खोंजंग चंगसिंगदौरी महैलोइसंगसिंगदा थमजिलिबा सिक्योरिटी फोर्स लौथोक्त्रबदी हाई कोर्ट वाकत्तौरी इचल एक्सप्रेस स्टेट लेवल कुड फेस्टिवल 2018 हराउ तयाम पांगथोक्रे नागा अकोर्ड की वारोइसिना मणिपुर की इंटीग्रिटी काइनाइ लेते मियामना पुलिंग फाथबियो चीफ मिनिस्टर मियामना पाक्सना चेक्सन मिफम चथदुना सिंथालेपगी खोंजंग लोइसिंख्रे नागा पीस अकोर्ड कड़ीदा वारोइसिन पुरखिबनो नोवेम्बर 3 फाउद खंगलु इरैबाक्ता मीडिया हाउसिंग मनिंग मखा तमंदुना मागी एगी खाइदना मरिक जुंबा पाउ मियामदे योहनबा होनगदबनी विश्वासित नागा शांति की वारी की वारोशिंदा करी याउरिबगे हाबदु नोवेम्बर 3 फाउदा लेंगा मियामदे खनगदबनी बन ब्लॉकेट याउना हिंसा की थबक तोक्लसे गवर्नर अरोइबदा मरोइब पाउ अमुक हना पिजरी सोशल मीडिया दा करी करी थागलकपगे हाइबसी साइबर क्राइम ना पुंग कुनमरी चुपना येंगसिनबगी थबक चथरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोख्रे नावरेम थोंगदा लैबा सलाई फाइनेंस की ऑफिस पुलिस न सील तौसनख्रे पाउ अदु ताबदगी प्राइवेट बैंक असिगी शेयर होल्डर्स अमदी इन्वेस्टर कया मिफाइदुन थोंजनख्रे अमदी कोकोमी खोंजंग सौगतुना ngasisu miyamna mafam kyada खोंजंग संगसन बलेट्री पुलिस नसु अकनबा मोंगदा ngak senbagi thabak chethari हौजिकी ओइनादी मणिपुरी पाउ मतंग सिदा लोइसिनजरे मिदेंग ताबिरिबसिंगबो अमुक हना खुरुमजरी।